zingdar som pakhat ani a phone aron ri a kan chung ku a kan nga hlel em kan human smuggler seyavasa ani a oa chuan a man moti a hriat thei in bungrua khung ula chuak turin in peingal ro u voin chonudar thuma airport a kanin muang bekte takte chau kengam chu in passport lemle ticket zong pei felvek ani to tlaya thiang lovania aron ti a kumhni chungot kan loin buat sai to a to pa chuan khothang ram panturin kan chuak don ta kanute ka unau pa bobiele midang tenen taxia kanin no luta Karachi airport kan panta a ka chung ta chuan nun nuam zok le him zok be sein heram hi chuasan antuma ma se ke ro chuan thil tum dang dai kanei kapu thumin cha ro pui tak khothang rama kalla Christian tele ring lo mi te hna Islam sa kho thu hi hril turani ati mission len turin ka kal ani Malaysia emo khoiram po ni se poi katilo ala thu hril turin ka chuak ani kumsang khat zakwa somsari le patni nipuilai khan Iran ram chim thang abadan kholum taka kapianga kan khua chu oil lai chuana mun ani a kapa le kapu po oil company an thok thin kapu hi ka ngai sang ma pahau satakani a nupui pali le fa som pakua ane muslim piang thar thatak ani a hausakna te chu mosque saknan le retheite tanpuina na mangna sa hle thin voi thumlai meka a pilgrimage anei to a voi khat phei chu ke ngatin thalera akal hial ane khati hunlai khan Iran ram chu sa lalin aopa ma se ka pa le ka pu te chuan sa chu an huwa a Islam melma le khothang ho ti dan choilar tumna ti in andem thin kapa ko kia chuangin kongzona ate ka kalve thina sa chu thiro se khomeini dam reng ro se ti in kan aurul thin ane kumsang khat zakwa somsari le pakwa a sa chu no chua ani a Islamic Republic din ani ta a ma se kan hlim chunga reilo khop mai kumriat mi kan in kother kan in fiam lain jet fighter hi chak takin kan chunga aron thoka bom aron thak ta maya leya nginga aridur tura irakin min ron run alone kanin le local sanin kan thom no hak lai nen chau kan tlan chia a siras khua a in te takte a mi somnga chuang kan khosa hova zana phechon munna tur ka nei lo awangin TV hunna dokan nuaya kamuthin ani no pang har takle lulul tak mai kani a thingkung san tak taka te ka lona ka che siol fo thin reng ani ma se thil mak taka om ka che chual do na piang hian kamit sirin mi pahlim tha sang tak min veng tu hi ka muthina tunge ani ka hrelo ma se ka him pha thina ni kapu hne na ka soya ani chuan kha Imam Ali Mohammed adotchia ani kha itharau veng tu ani chu ti in min hrila chutatang chuan ala le Imam Ali laka ba nasatak nei ni in ka in hria a Islam sa khu chu kanon pum puin ka boi puita ane karuma dar thuma piang in prayer mat pha in ka tong traya ka chalin lung prayer stone ka tau thin ka chal aduk chur theinan le mi piang thar kani zia alan chua theinan nasatakin ga bei thin ane ma se tong tai ringo chu tok kalatilo kumsom pahni kani in Bajis volunteer militia kain pe a kumsom pali kani in ala tana martar tumin indona mun frontline nakal turin kain pe boka kanule parhiat lovin le kha katidang lama ba sa chuangin thi na mun panin kakalta ani vandoi thak takin kapa ina riat vele min ron zuya ba sa tangin min hnuk chuaka min hruai hole ta a kha ba sa chuang thalai tam zo khachu karlova an thivek ani kero chu kadam khochuaka kamar tar theitalo ani kapuin mission thar min pele ta a
I've seen in dona ithit heilawani chuan America kalla Christian tele misual te nena Islam sa khuwa rilro ati a ti chuan Pakistan rama dan lovin kaluta kumni chung katanga chuti chung chuan sa khozir tirna kadong chun zom zela katak sa hial vua in thisen chuak khopin Muharram te kamang trin ti chuan November ne som pali sang khazakwa somriat pakwa a kaput hupek angeya ala sipai niturin minglem le passport lemnen ramdang panturin airport kaluta ane Karachi airport atangin longthlona in kan chuak ta a kan zavain mi somthum vel kan ni a Europe le North America pantum kan ni dan lovakal kan ni awangin kan smuggler sayavas chuan passport lem chitni min pe a pakhat chu Iranian passport lem ani a Pakistan chuasan nan kan manga pakhat le chu khothangram passport ani a anei tu dik tak ne na tang ruk chua ani razor blade in thalak an la chua ka kan thalak an da chop ani keichuan Dutch passport ka manga ka ming chu Mr. Herinch ani ta a Kuala Lumpur Malaysia kan thenga Dutch strong thumal pani chia ka thiama godenach good evening ti chia ani ma se van doi thak takin zinga kan truma immigration officer in zona min zo chuan godenach ti in ka chang zela officer chun mak atirle min rin hlel ma in kan hnunga mi pakhat chu ka thian pa ang takin kan koder vaka officer chuan he pa hi a ani hi ti in min kaltir ta a airport kan chuasan hnu chuan Chinatown a hotela kan thenga seyava san poisa tlem te min pek chuan eitur leina adai lova chuwangin chang bread lian pui mai le sa tlem kaleya sandwich ka siama ka thian te hnena a hlep nein ka hral chhonga chutiang chuan poisa ka tuak ane ni aliama kanule ko unaw dang te chuan Malaysia chua sanin Canada an pan theita a ma se keile ka u bobiro chu kan la omri ane zan khat chu karil ru anon theitlat lo kan thian pa pakhat Amir chuan min phat san donin ka hretlat maya chuwang chuan zanlai dar ni le achan vea hotel danga ka in sona kan passport lem somthum chuang zet chu chuta chuan ka da tha a jinglama chuan kan hotel hluizo ka chuan ka vakir le a jingdar saria kongka aron ridot dota police le immigration officer ten ron luta Amira Khan min lo hek tak chu lo ni a min manta ane ma se va nei thak takin passport lem ho kha hotel danga kaloda man hlawa wangin human trafficking case laka chuan kan filima illegal immigrant dan lovami ramalu case chia kan orta ane Kuala Lumpur lock up chu mun rap thak takane sellaya chuan damdoi ti thin drug addict pakhat hi atal maya abuaya akhura ma se guards te chuan an ngai sak du mialo dar kar som nuwa chuan kan mit mu lai nge in athita ani chuta chuan ka u bobi hna heta hian thi ila tu manan hredon lo chuwangin damlo der kangaya ni kati a ka u chuan mak ati hle Islam sa kho zirtirna a jin ramhuai tharau te ko chuadan ka thiama Qurana thuru mysterious letters te chiarin jin tharau chu ka kova damlo kadila reilo te a ka khua asika ka taksa asavura gat te chuan min hlawa damdo ina min hruaita a chutatang chuan ka chungte ka bepop theita ane voi khat chu gat pakhat hian min deu so a Ayatollah Khomeini ha ti in min nui zata ka thinrim lutuk chuan ka jin te kovin chu gat chu an chia ka lo a kamita ka thinrim na zong som khomin kamel vaka maktak mayin chu gat chuan a shrok adoma thok har sa ti in atal buaita a min hlauta em maya atlan chuaka min ti buai zui ngai ta mi alo ane
lokap chu a balina ui ema bangkara chuan ran nungten om tak takan oma min se a ana in athak em thin ti hlum thei po an ni lo meital alin bangkar te chu kan hliawa an puak ri trak trak thin ani kar thum nu February ni ruksang khat zakwa somkua khan Pudu prison tan in lian zoka min som ta a kumsang khat zariat somkua le panga a British hoina an sak mi zathum le na tura duan ani a ma se mi sang ni chuang an no khom na mun ani tuma an latlan chuang ngai lo lutir phat atangin thil rap thlak tak tak kan muhala shem mun ten om taka kan lut don ani ti kan hrechiang hle ani police station atanga Pudu prison min hruai nu chuan min dap veka plastic bucket chan ve tui in bualnan le thil eina na man kop tur min pe a tuiteng kibula chuan min hruaya in bualnan second som thum in nei second som tui in leinan second som dang sabon in noi nan le second som in tleule nan ti in gat chuan min vin tuara second som thum chungen man mo baklengin kanin buala hei hi Pudu prison a kan om chunga kanin bual dan pangai anita ani kanin bual zo chuan kan cell tura min hruaya atira cell block D room number 2 a min da a anua room number 80 a min som le a kan cell chu fit ruk le achan ve azau fit so ma sei ani a chuta chuan mi panga kan om hova bang chu concrete cha tak ani a kong khar chu thing cha tak in chi ni le achan ve ve la cha ani mid zona tak hian gat ten min en theina tur kwa a oma tuk verte tak te thir bar in khang a om boka ma se pon lam mu a har hle ani kan room ke la chuan rubber bucket a chin om lo hi ain hunga chu chu kan ekin toilet ani a room danga an da te chuan chin an nei veka keini ero chuan kan nei ve lo ani ek le zun rim chuan kan room chu alua khata Malaysia kholum le uap nen phei chuan thok a harsa em ani zing dar saria selatangin min ko chuaka atlarin min din tira min chir thin chumi pa chuan bu hop tuilo le chakna pai mi alo hi min petrina dar soma min ko chuak le a chhun cho tuilo tak min pele a chonu dar som patni le achan vea zanria min pe a dar khata sela min kal khum le a atuk zing dar sari rik ma chuan min ko chuak to ngai lo ni tin dar kar som ni le pakhat chung chu sel chunga min kal khum ti na ani sel chung chu alum ema Celsius degree somli pali somli pangate ani a fen a omlo chuat concrete chunga pon pan te pha in sardin bom ang main kanin nek che pa kan mut bu le thom hnonei chun te chu ke korbul pakhat t-shirt pakhat towel le blanket che tak te chu an ni mai ni aliama kar aliama prisoner dang te chanchin kan hretana merana chuan American pakhat ganja marijuana kolwanga thitura achung thu an rel hi mel riata US sarkar in chu turin anora ma se Malaysia sarkar chon chu atum lo chu pa chu abou ta dai maya anti hlumta ani kan ring athi nu chuan a bucket chin chu min pe a kan lom hle ani immigration case awanga tang dang te kan koma pakhat chuan kumthum katang to a judge kala mumi alo thu boi po min la siam saklo ati a pakhat phei chu kumsari la ya tang to kan hlau hle judge mulovin kum tam tak kan tan ve mai mel tlat ane sel chung bo ruak chu a upina ui ema thoka harsa a oxygen atlema thani nuwa chuan karil ru a boi tanta a thok lak ka du luata ka sel puite tha mai ka durum rum thin ane kong khar nuai kuwa ka nar ka da a pon lam bo ruak thiang hlim tlem lo lut chu ka hip thin ane zinga chuan khuang vori bum 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 ti ri hian min ti har fo maya
ari chu lei hnuai atanga lo chuak ang mai ani ara pom thin hle annuwa kan riat danin mi anti hlum dona piangin khuang hi an lo va thin alo ni a an tharawin tan in ati buailo nan anti ani ome chu drum ri kan riat a piang chuan pudu prisoner mi tu emo athile ta ti kan ria a keini po kan nun na hian hlutna anei lo ti kan in hrechiang hle ani beise na kan nei chun chu Islam sa khua hi ani maya trong trai le Quran chir nan hun ka mangaral thin kalua hian impetigo vunnat na kaneya kalua pan chiam maya ahnai anasata wangin zinga chuan kalu le kalukham aloin char betlat thina anat baka kasam atlatel thin ane Malaysia chu Muslim ram ani a gat tamzo po Muslim anne Quran bu kadila min pe a nisom dana voi khat ka chir chuak zi a Quran mun thuma thena mun ni chu ka bai hat vek to ane Quran bu chu athiang hlim e ma wangin ka fo pa ka chala ka da a ka kwa thin ane tanin chunga chuan Muslim pui thiam anom lova call to prayer azan ko tur anom lo gat na hne na chuan enga tinge azan in ko ngai lo ti in ka zota anni chuan tu manan thiam hlei nem anti a makkati hle maya ke Iran mi Shia Muslim kani awangin Sunni honan chuan kan in mil lo tur ani a ma se ka taimak na le ka thiam na an mu in mak anti a ti chuan tanin chunga azan ko tu le zirtir tu unofficial imam kaloni ta ani ni tin dar kar som ni le pakhat chung sela ka oma wangin tongtrai nan hun ka nga hle a Muslim dan pa ngai pi lama keima thu in tongtrai na hun ka mang na sa hle ani Quran chang te le thuruk te chu voi tam tak ka cham non tlut tlut thin ani ka thil ti chan chu thil ti theina power ka du wang ani jin ram huai te nen kanin be po thina karuma an lo lu ta an o ka hrethin an ni chuan Quran cham turin min ti a ke point ka cham mai thin a thlona cham ka ni lo thil ti theina min pe thin en tirnan kamit ka chinga room danga mi te thil ti le tong te ka he thei vekani mi ten an chelo turin min nge na ka lo ti sak thin ka an chelo te chu ni rei lo te nuwa an dam lo emo accident emo an tok nge thin ani hei hian thil ti theina na sa jok nei chak na power hungry min pe a tanin chu ka training center ang mai ani chuti lai chuan kanu le ka u nau te chu Canada an thleng to a Seyavas smuggler khan min pui atuma passport lem le ticket min siam saka Nepal pana thlok tur angin min buat saya pudu prison ho tu te po chuan min chuatir an chak ema wangin an rem ti a airport kan thlenga ma se van duai thlak takin Thailand visa ka nei lo wangin min danga Nepal kaltum nima ila Bangkoka thlona thlak angaya wangin visa angai tlat ani min hnola pudu prisoner bok min hrui kir le ta a beiseina abo chiang hle ani ma se khamini khan karil ruwa zona maktak alo luta Christian te hian enge anrin chiale ti hi karhechak tlata merana kha Christian ani a ma se annun amol si North America ka thlen huna chuan Christian te zirtir na hi kalazir chiang nge yang katiril ru a zan khat chu ka thian te an muthil nuwa ka tong traya gat te lai dron chidlu chu chhor tangkain Quran ka chiara ka tong trai lai chuan tharau spirit aron luta hetiang hi voitam taka thleng to a ngaya ka nei to ani tunge ni le ta thil ti theina thar min pedonem ni ti in ka ngai tu a ma se tun tum chu adang lam tatlat mai he tharau hen min tha atumani hlauna in min mana che thei lovin min phuara ka thei to pin ka tranga ala mingin thu ka pe ache kalboro ka ti a ma se ala ming chuan omzia
anei mi alo tharau chu ron hnai zela pathian pakhat chawa om muslim kani Mohammed chu ala azol na yani ti in ka ava ma se engma asot lo ane ka thian te kai tho ka tuma ma se an thi to emoti mai turin an mu hlom renga tharau chuan ka shoka min reka ka tho a cham don ta ka tharau thian te ngei khan min beilet ta ane mang takin ka au chuaka khoda komakam kon lalpa min puiro ti in chuta ka benga ofia tak mai hi ka ria a Isu ming lamro ati a Muslim kanina angin chu thil thiang lo bur ane ma se tuitla hlum trep to tan chuan hrui lo petu chu tunge ani ti apoimo lo hrui chu von mai tur ane engma ngai tu buai lovin ka au chuaka Isua I om takani chuan ronin lan ro kati a engwanga chu tianga soinge kani ka hello ma se ka soizo rualin tharau sual chu abo ngal veka ka thoveng ta huaya hei hi ka pian tharna alani lo karil rubuai in tan na mai chau alani tharau sual laka Isu min kalama wanga ka him nu khan thim ngoya ka thu a karil ru abuai mak mai engwangin nge Isu chuan min pui engwanga Isu chuan Muslim hi pui nge ani Isu chu ka zalo ani lo Kurana voi tam tak tarlan ani a zol nei ro pui takani ma se pathian fapa ani lo mari nula thiang hlim lakapiang zirtir tu ro pui le thilmak ti thei ani ma se Mohammed kha zol nei top ber ani a Quran chu pathian le khabudik ber ani chu wangin zol nei ro pui ber Mohammed zui tu kani lain engwangin nge Isu puina kamamo tak zing ka haratangin chu zo na chuan min lu khat tlata ka Quran chirte ti buai veka theingil katuma ma se sana chekri ang mayen ka benga arinon tluta engwangin nge Isu na puiche engwangin nge Isu na puiche ti in atopa chuan choknaya tong trai katum ta a pathian in chana min pek ma lo chuan ka top lovang ka ti a ni tin cho voi khat chau ka eya ka theina zong in pathian ka awa o pathian min hril ro engwangin nge Isu chu min pui tura itir ka kalna hi adiklo ani chuan min hrilla idu anga piang kati a ma se channa a omlo ni khataliama kar khataliama are tlokone jin ka ko khan alo kalvat thin ani si a enga tinge pathian chu are tlatle ka chong ngei ni som palina chomma dar som pel hret ani a midang pona an chuaka keima chawin shela ka oma ka beidon nu chu thinrim na in athaka pathian chu ka au khum ta vak maya nang hi I om tak lovani hi kadam chungin itaneng kim kati a sa te kadova basis a kain pe a martar turin kain pe boka kanun na ka hlan mai ni lovin itan mi ka that boka sin kumsom panga kani khan Iran sarkar do tu mi paru khailum na kalotel to ani ma se channa min pelo kar ni liam ta khan Isu mingin karil ru iti buaya tuna irre le maka I om lovani tuna tangchon ka dudan tanin kanung to ang ka thinrim lutuk chu ka in so na sa hle ka du in kanunga nga meichia ka kopanga zu ka inang nakina ro rel na ni alo thena pathian ilo om tak ta ani po in min soi sel thelovang a chan chu nangma hi min ti boi tu le ngoi reng inisi ti in ka soi zo chia ti a chuan thil ti theina ro pui takin room chu aron lua khat tamup maya kamma a chuan pathian nunga dingani ti ka hre chiang hle a thiang hlim na chuan min hlia khu a ka thinrim na zong chu voile khata abo ta veka in thiam lo na hlirin ka khatta a kalo au khum dan te kalo chau te kha adik lo hul hualani pathian chu adika ke hi ka diklo zo kane ka bol hlo a thitlak kane
room kila ka tol roka ka khupa ka lu ka phuma ka trapa min ngai dam ro min ngai dam ro ti in Muslim kani angin pathianom lo thu soile achunga thinrim chu sual ngai dam theilo ani ti ka ria a shrem huna ka kal ngei don ani hi ala chu min ti chhevek turin a local ta ani hi ka tiril ruwa beidon na vor top thim cha mup nuaya ka kun tlok lai chuan kadar velama kut hian min ron khoya farsi tong odam takin heti hian asoya kangai damache chu thu asoi rual chi achuan ka tharawa tangin ka sualna ka in thiam lo na ka phurit zong chu lak chuang vekani a ka zang hoka ka taksapum pui hi ngai damina omti ka khichiang ani ma se engtin nge ani thei islama chuan damlain sual ngai damna a ngai lo ro rel na nia kan thil thati le thil sual kan ti te buk ton ani anga chumi nuwa chau ngai dam kan ni le ni lo chu a hriat don chau ani Mohammed ameu po in a hrebik lo ani ka hoi chuaka min khoi tu mi pahmel chuka ena tunge ini ka ngai dam che iti a ngai dam kani ti ka in hrenal boxi ka ti a ani chon farsi tongin min changa ke hi kong le thu tak le nun na chukani ati a chu thu chuan ka thinlunga verzar maya amoin thilti theina khatani ma se a umze ero ka shelo ka hrethiam lo engei ming ka ti a Isua Krista a minga soirol chuan a kebula ka tu sop ngala Isua Krista pathian nung ka trapa lom na le in thiam lo na in min tuama lalpa kadam chung zongin dot mai kalo animo ala hi pathian alo ni mi lo animo hun kalo va khoral na sa em kati a Isua chu do thei takin a ding renga a mangai na le angai dam na chuan min tuama dar kar ni vel aliam nuwa Isua chu alo tong le a afsin dak chuak ro ati a kadak chuaka boruaka chuan TV screen lian pui a phek hi alo langa chuta chuan khovel hun hranga mi hring nam tin chitin anlo lang zuta thilmak tak a thlenga chungmi te chu ka voi khat mu na te an ni a ma se an sual na zong chu an thom no hak ang main ka mungal vek thei ane katen lutuka Isua hmena chuan lalpa misual hlir zinga kalo chenga ni mo anten omhle mai an sual na chau ka hmu a beise na a om lovin ka ria ani ma se Isua chuan minzir tir du anei alo nei a ani chuan an sual na hmu ve tho ma se sual na pi alama an tharau ama nge na siam chu a hmangaya a chandam du ani Isua chuan hei hi min zota afsin engtiang che in nge ka ngai dam che ati a ol samte in tuin ang main kati a kain ngai tu chianga ai tuin ai poina ol sam zo kati le a Isua chuan a soi le a nang ka ngai dam ang che hian anni so ka ngai dam theyasin tuin nge khilta ang ati a keiman ka hrilang lalpa kati a tha e kalla shilro ka ompui zelang che ati a hlimna khatin ru matangin katlan chuaka pathian nung Isua Krista chu ka hnung chona mangtha po ka tilo ma se mangtha ti kha atul lovane khamini atang khan Isua chu ka hnena a reng to don ani Isua ka hmu nu chuan chanchin thrashil na tura mun ka hriat chun prison mosque tanin chunga Muslim te in khom na biak ina katlan lut na la ka thian te chuan min lo loma afsin local ro voina enge min zir tir don Quran nge hadith ti in min lo zota ke chuan phur takin Islam thei ngil ro u Quran thei ngil ula Allah le Muhammad te po thei ngil ro u Isua Krista ka hmu ani ka sel chunga alo kala ke hi
kong le thu tak le nun nakani ati a min ngai dam vek to ani kati a mos hruai tu imam kanina angin min ngai thak ka ringa ma se an reaction chu karin lo lam dai ani an mela makti na le ten na alo langa a reilo te an thin rima kut min thak an tumta a mosque atangin min huk chuaka lu min phal sak talo ani merana Christian partner chuan kakala meran Christian kanito kati a ani chon min nui zata ole afsin Khomeini po Christian ani tong chu ati a akora ka thama ka soi nok noka ka titak tak isua ka mu ani chuta meran chuan ani chuan engtin nge itong trai don min ti a ka sela ka kira isua ka zota lalpa engtin nge ka tong trai yang Muslim tong trai na khan Mohammed ming aya i ming ka da mai don em ni ka ti a isua chuan nilo tuna khan iti me kalom ithin lunga mi soi chua kha tong trai na chuani ati a kar ni chung chu zona kanaya piangin isua ka zota ofia takin min chang zela mosque a kalu phal ani tak lowa wangin pona kadinga mi te hena isua chanchin le athil makti te kalo hil thin ane ma se buaina pakhata om isua chanchin ka soite hi ka phua chop a ang kati a lalpa heng thon thu te hi khoya tanga local nge dot ani em iro puina turani phot chuan dot po ni se poi katilo kati a isua chuan thutak pathian kane karo puinan dot kamamo lo ati a lalpa ani chuan bible min pela bible ami chau chu ka soi to ang ti in kadila atuk jingdar soma prison kota Indian pakhat ka voi khat muna hian min ron pana ani chu violent prison mi hlo om bik ani a bang pia lama om turani min ron panding chata ka hlawa insul turin kalawin ringa ma se ani chuan atnunga tangin le khabu cha pui akom sen dukhi aron phora kha hei thil dil kha ati a min pe a akal le ngal daya bible ani kalom lu tuk chu lom thu soina chang po ka hrelo ka sela katlan lu ta bible chu ka fo pa ka ku avong vonga ma se bible ka han keu chuan sap trong vekalo ni a english ka thiam si lo lalpa kalome ma se farsi tongin min pezo kala kati a isua chuan chiaro ati a ka thiam hleinem lalpa chiaro voi thum min ti nuwa ti der katuma bible lai holvel chu ka kewa maktak main ka chiar theitlat athuam zia chu ka hrethiam vekani isaya bungruk chang khata tanga chang riat thu hi aloni a lalpa chu lal thut pha sang taka thu in ka mu a kei chuan muibol hlo pumi ti in ka chiara mak ka tilutuk hei hi ka chanchin chi ani isaya ang che in pathian ka mu a ka sual zia ka hria a ngai dam ka ni a tunge kalang ati a kei ka kalang ka ti ani meran hne na ka kala hei hi chiarte ka ti a chiara ka hria thiam da ne na inang chia merana chuan afsin engtin nge english hi thiam hei hi english an yesin ati a english chanchin bu kala a chiar katuma ma se abc bak engma ka hre thiam lo lalpa enga tinge bible chau ka chiar thei kati a afsin chanchin bu min dil hleinem bible lo min dil ati a bible ka chiar chuaka isua chanchin kalo soi thin zong kha alo chuang vek mai ane luka bungsom pasari a phar som damte zohana bungsom pali chang ruka kei hi kong le thu tak ti te isua chuan kumsang ni kalta a asoi ang che khan min lo hril alo ni nikhat chu prison biakena inkhom turin ka kala pastor chuan engtong emo hian thu asoya ka hre thiam lo atopa mi lu chunga kut ngatina tong traya ka vakal ve a kalu chunga kut anga chuan kaka hi aron che a
trong mak tak tak ka chak chuaka ka hlawa ka tlan chuaka merana chuan afsin tharau thiang hlimin a baptist cheni kha trong hriat lovin I trong ani ati a kanun chu ain thak dang lam tav veka a hma in tanin hre omna ui le rim chia le ran nung te kha ka huwa a ka top thin ma se tu na chuan lom na hlirin ka khata jing cho tuilo tok te po tui ti takin ka ei thei ta ane reilo te nuwa ka u bobi chu abianga ron vunga infection ani a ana hle maya prison doctor nena kan kala ma se doctor chuan afsin islam I phatsana wangin I u hi ka en kol dom lo muslim dang te nena soi sak tir che ila I u chu ka en kol chawang ati a kan beidong hle sela bobi chu naturin aruma ahma in bobi hi ka huwa a misual zu he ti in kadem thin ma se tu na chuan hmangai na in ka khata ka thowa bobi bianga ka kut ka ngata isu mingin damro ti in ka awa ka hlaule dewa ka bible hnunga ka mai ka thuk ru a reilo te a ri thlop hi ka ria a kan en nak chuan bobi chuan abiang alo benga mak ati em maya avung song kha abo veka anna adam vek isuan ati dam cheni kha kati a chumeni chuan pudu prison chuat concrete chunga chuan kan una vin kan thing thi a isua chu a chandam tu ta na pom ve ta ane ka u bobi chuan isua apom ve ta a chan chu pathianin ka thinlung athak dang lam na sadzia a mu wangani kani na a hria a islam sa khuwa ka a chil zia po a hria a chu tiang mi in ama du than na nge ya isua azui tamai chu mak ati ema tin ama nge po isuan thil mak ti in abiang ati dam saka hei hi nial rual lo fin fia na chu ane merana po christian chaklo tak ni thin kha isua sipai huisen taka alo changta a ni tin kan pathumin kan trong trai hova kanin kom ho thin ke muslim achil bobi sa khongai sakngai mi lo le meran christian ming pusatli te chu isua zara unau dik tak kan lo ni ta sai ta ero chuan thilmak engma atong velo ma se kan nuna danglam na chu amu a ahma in kan soi sa thina tuna ero kan duat em to ne thathum nuwa chuan sai ta po chuan isua chu a chandam tua ta na pom ve ta a tuna chuan sel chunga christian pali kan om ta chuat concrete chunga thu in kan in kai kuala kan trong traya pathian kan fak thin kholum te eitur tuilo te rim chia te khan min ti buai phato lova lom na hlirin kan khat ane ma se pakhat chi ala bang fariborsa hna chuan enro isuan kan nun athak danglam zia hi kan ti a ani chuan ai pathian wangin heta hian ka tanga ka zui don lo ati tlata seyavas smuggler khan minlak chule mai aring ane nikhat chu bobi chuan faribors hna chuan faribors pathianin thu min pe a heti hian ati bolhlo atangin ka hrui chuak che a ma se chanchin tha hi idu lo chuan bolhlo huna abok ka da kir le ang che ati ti a faribors chuan anui zat mai ba ka pathian hna chuan vasoiro irana chuan min thon kirmor ro se ati a atuka gaten faribors number 640 anron lama Iran ambassador in amudu anti a darkar ni nu alo kir le a amel adanglap maya enge chanchin kan lauti a Irana min thon kir don ati chuai raya kan vain kan nging loya pathian vo khan na chu athing dik ta chia mai tuna chuan faribors chu Irana thon ho ani a chanchin kan khezui ta lo ani hei hian sai ta le ke ni ho chu pathian tri na min nei tir zual hle ane kan chanchin thahil chuan prison chunga ti bui tan ta a muslim rama chuan islam phatsan hi thi na ane
guard tele prisoner dang ten thin rima nikhat chu guard ten prisoner som thum vel tiang le hriam hreikeng turin an ti a min soi sahlum turin an ron tirta ani tlan ro u ti in ka awa corridor to pa kan tlana ma se tlan chuana a om chuang lo bang ngengin kan dinga thi turin kan in peya kan trong traya chuta kan zinga pakhat chuan tharau thiang hlim hriat tirna in thinrim ho lampan chuan akalta a kan va in kan zuya mak tak main chung mi pui thinrim ho chu an ding chota an re thia pa ichuan tuifon haure ang mai kha ani anin khara kan kal tlanga tu man kut min thak lo pathianin min veng him ani karni nuwa Iran ambassador chuan Bobby le kei chu min mudu a nangni patni hi Irana ka thon hodon chuani ati a kei chuan ambassador khongai takin min thon ho su Isu Krista kan mu a min ngai dam to asin nangpo in Isu zui vero kati a ambassador chu athin rim lutuka asen vek thei ani ngoi makro shrimna ka pe khopang che ati a kar khat nuwa office min kova kan bungruala turin min ti a Irana min thon hodon ani karinga airport a min shuaya ticket le passport lem seyava sa siam kha min pe a poisa dollar zaru kan nei te po min pe let le vekane thona kan thu a khoilam nge kan pandon kan shelo kan tho chu nuwa kan zota Nepal kan pandon alone Zamlaya Bangladesh stop over an neya airport chunga kan vakwala officer pakhat nena hei hi khoiram nge ti in ka zota Bangladesh ati a passport min dila ka hlau hle a ka passport lem kha seyava sa siam chok chetak mai ani a tin kumsom pasari chau kalani a passport a chun kumsom thum kani thunga ma se officer chuan passport chu a ena akeva anile thapo en lovin astama thathum chung in cham theyang ati a Bobby passport po chu tiang che chuan ati ani ti chuan pathian fuaina in Bangladesh kan lut ta hlol mai ani anhuwa kan khiat le danin Iran ambassador Khan pudu prison ho tu te nena Javid Unaw te kha Irana kathon hodo ne aloti a mase prison ho tu te Khan ambassador local ma in seyava sa ticket siam mang Khan keile Bobby chu Nepala min lo thon liam mandai alone ambassador chu prisoner alo kala Javid Unaw te alama mase gat te chuan ming an khiat chian lo awangin kan thian te merona le saida zo kha Javid Unaw ve moti in an ron hrui chuaka ambassador chu athin rim hle maya mase ti thei anei to lo van duai thak takin merona le saida ero prisoner an latang zui ta ane daga airport a chuan Bobby nen kan dinga makkan ti hle a isuan min chan him le ta kan ti a mei che pakhat kan thlona a chuang ve chuan min ron bia a abialpa Iranian ani thu le heta a om thu asoya abialpa chu lo thenga hotel tha min ko mu a nirei lo te hnuwa biakin pakhat kan mu a ma se achunga milem atam ema wangin ka hlim thla siam su u ti o ka ria a kan chuak le a biakin dangkan mule a pastor nena baptisma chan kan du kan ti a pastor chuan muslim ram ani a muslim sakhuban san tu baptist hi a hlau om lutuk ma se pastor asake na nena kal ula anina pui theyang che u ati a pastor asake na address kan en chuan kan thlen na hotel om na veng chi hi lo nei a zirtop ne zana in khom a oma kan luta kan tharawina ngei hle pastor asa chuan testimony soidu in omem ati a kading fata pulpita katlan chowa mai kala a darkar cham ve chung zet ka chanchin ka soya pastor chuan toite adu a ma se kala in khom ngai lo wa wangin ka soi rei hle ani ti chuan Bangladesh a chuan ko hran dik tak kan muta ani
ka testimony soi zo nu ni rei vak lova ko ran in khoma kan kal le a ma se boruak adang lam tatlat mai amma amin lo lom em tu member then khat te chuan min betu lova min en liam vel mai maya Iranian nu pa pakhat amma afel em te po chuan min hnung chon tatlat maya makkan ti hle a anuwa kan hriat dan chuan chung nu pa te chuan ko ran ho hnen a dot an lo soi lo ni a heng mi te hiring su dot an soi ani hi Iran embassy atanga local en thatu spy an ni en ta che u naw anin ti a pakhata toya asa atha a pakhata sanga achera u naw an ni lo tupang an lo ti ani vanai thak takin kapain church office numberin aron khola khanu ngei khan phone alo la a hello Mohammed Javid kania ka fapa te kha ka bedu a ifapa te mo o ka fapa te pani bobile afsin ati a chunu chuan makati in a in thiam lo hle ani ti chuan reilo te a do thu chu are vele tamai ani pastor asa chuan zirtir na min petrana afsin thu oina hi in thoina aina thazok ati a enge omzia pastor kati a pathian tan thil tam takti ituma in thoina hlan ituma ma se pathian chuan i in thoina ain athu i oina adu zok engkima athu o yang che ati a nikhat chu pastor hnena kan plan ka hrila pastor Canada kaltur hian Indonesia kan kal photanga football match en tur angin kanin soyanga chuta tangin kan tlan bo wang kati a pastor chuan afsin pathianin engkim ati theyem ati a theye kati a ani chuan dan bo chia atlan bo kherlovin pathianin kongdik takin a hruai theilo che emni heta ula pathianin kong a hon sak hun che u nga karo u ati a ti chuan Bangladesh a chuan kan cham tarenga nikhat chu rickshaw in kan leng kuala kan chuan puite chuan kong shot kata min hruaya pak thim lai kan thlen chuan min man beta min suam ta a papakhatin ka hroka min reka pakhatin ka kea min man beta ka tho a chama thitura ka in ngaya karil ruin ka tong traya lalpa kalau hodon ta ani hi hemisual pat mel en chung hian thi ka du lo nangma en chungin thi ka du ka ti a chutia ka tong trai rual chi a chuan thil mak a thenga thil ti theina chak tak kut mu theilo hian ka hrok rek tu kut chu aron beng per lopa misual pa chuan mak ati hle min rek non le ngata ka tong trai le a ayana in akut chu pai sonina om le a misual te chuan thil makani ti hria in an tlan cheta ani kanun na chu chan him ani ma se kan poisa le passport ero an tlan bo pui ta thung ani passport lem abota ka chuan dan lovatlan bo tum na kong chu aping ta veka pathianin dan bo chiakal aphal lovani ti ka rethiam ta ani kan poisa abo veka wangin ei tur leina tur po kan nei talo kanu te Canada om kan bia a poisa min ron thona ma se benga alo thleng thei tlatlo nikhatalia nihni aliama kan ril tram ta hle maya hotela room service kan ordar tupa ma se maktak mayin bellboy chu ei turnen alo kala poisa mindil mi alo zanria kan ordar le a mindil chuang lo niruk chungot chu hotela chuan cho ein athonin kan khosa ani ni sarina benga kan kal le a kan poisa lo thleng to em kan ti a klak chuan ala om lo ati a beidong takin kan chuaka kong khar bula le khathem pakhathi alo let bala bobi chuan a chara afsin ente kan hminga chuang ania ati a le khathema chuan bobi or afsin Javid ti le poisa zat alo in ziaka klak nena kan keng pheya hei hi emni kan ti a klak chuan makati lutuk o kha ngei kha lom kan zon khoya nge in mu chuat laya lo let mai maya kan ti a poisa dollar zanga kan la a
hotela kan kir le a kan thlenve le hotel manager alo kala kapu poi ka tilutuk computer diklo awangin niruk chung bil kan lo pek theihil chewa tuna min pe theyangem ati a te reng mai kan ti a poisa kan nei sa chuan kan pe fel thlapa pathianin kan mamo hun chia poisa min pe a kan ril tram lain min chom bok ane thilmak dang le chu ko hrana sap papakhat hian ka bible pudu prison ka don kha amu a I've seen he bible hi chiar theyamo ati a o theye kati a hei hi King James version ani hi iria em ati a enge chu kati huwa kum zali kalta a sap trong hlui old English ani hi ke sap ngei to hin riat thiam har kati ania engtin nge nang Iranian hian i riat thiam thei ati a chuta chuan ka riat thiam ta pathian in English min zirtir sathiam mailo athu thiang lim riat thiam na thilmak liao min pe alo ne Yisuan nung zui ka thanta ka wangin eng kima thu oi nalantir ka du a dan lovakal illegal khaban sanin dan ang thapa Canada kal turin ka inbuat sa ita a daga a United Nations officer kan kala officer nena chuan Christian kan ni thu ka hrila officer chu thinrim hle a eng mo Islamin chua sanamo mi a in nirngotolom kafir in nita ti in min vin shepa min ti she omdan turngot azonga min ti khot lai luya tongkam chetak takin min tong khum thin kanun hlui khachuni se kathin rim ngotang an chia kalo nge in ka ring ma se tu na chun ka dang lam to a office kan chua sana piang in bobinen kan dinga lalpa so pa somal somla amiti var sakro o ti in kan tong trai sak jok thin ane nikhat chu ka thian pa African Christian nen kan kala officer in minti du da dan te ka hrila ka thian pa chuan lalpa ifa te hi hum him la so officer so zirtir na pero ti in atong traya maktak mai na tu ka office kan vakal le chuan officer chu alo om to lo khonge officer kha ti in kan zo ta klak chuan nimin khanan banani abung ruwa ala a hoto ati a pathianin kan mel ma telaka min hum him dan chu makkan ti hle ani bobinen chuan hotel chu sanin in lua tur kan mu a madras kan leya motorcycle hlui Yamaha 125cc kan lei boka kan lim ve hle ma se zan khat chu in khom bang ka ho chu ka khuma chuan meicherim perfume ka hetatlat maya bobi chu ka hau ngala meiche I hruai lu tani mo kan in hi pathian biang na mun thiang lim ani asin engwangin nge hetiang thil te nom hi iti kati a bobi chuan ingai angkha ani lo ti in soifia atuma ma se ka ngai thadu lo ka thin rim lutuka nang ne na chen dun hi ka pe to lo eng kim hi nei ro motorcycle chia kala ang kati a chua katum ta a bobi chuan min nam tlu a min neka kan unau chuan kan in sual ta a atopa eng ma keng lovin ka thom no hak lai nen chau chuan ka chuak ta ani annuwa ka riat danin bobi khan a thian pa le a bial nu aron hruaya thil sual ti lovin an leng mai alo ne a khati hun lai khan ka sa khomi le lutuka khongai na katla cham alo ne bobi ka chua san ta ka chuan kalna tur ka nei lova ma se pathianin min kal san lo Dr. Elma Finland mi dentist fel tak mai Bangladesh a missionary om chuan a ina athonin min umtira thil pakhat ti tur kalane kanu le patiril ani kanu ka phona nu Christian kani to asin kati a kanu chu angoi renga phone ada maka reilo te ka pain min ron bia a thin rim hle ka fapa I ata em ne sa khodik lo I zomamo pa thutak ka muni Isu ka musin kati a ka pa chuan ngoi makro avoina tang chuan ka fapa ini to lo I thi to min ron beto suang che ati a
ka pa chuan sum min ron thon to lova ka u nau pa bo pi nen kanin hawa kamal tangoi ngoi ane ni khat chu motorcycle in ka tlan chua ka buri ganga lui kama ka thu a lalpa tu man min du to lo ka chung ten min kal sana ka u nau pa nen ganin thena malngoi ngoin ka omani ti in ka trapa in lampana ka tlan holain arua pui van on aron sur ta buana arua in minnan hu vek lai chuan karil ru anazuala lalpa min hremti na emni hreom ka tuar nem tok to lovem ni engwangin nge ruwa hian minnan kherle ti in ka vuya chuta pathian oin ka thin lunga min ron bia a afsin ka hrem lo che dingla he ruwa lum hian itaksa anan lai hi feel ro he ruwa hian inat na te ilungai na te imal na te kha atleng fai don ani ati a motorcycle atangin ka chuka ruwa sur nuaya chuan ka dinga pathian soyang chia chuan arua tuin minnan lai chuan karil runat na kapa min hnol na bobi nena kan buaina kamal na zong te kha tlin fain a omta a chuta ko thler lai taka rua sur nuaya chuan ban pharin pathian ka fakta ani ka chung ten min kal san ma se min kal san ngai lo tu isua kaneya ama chukata ani a keipo ata kane khovela hian engma nei lo ma ila isua kanei chuan engkim kanei kharu pui van on nuaya pathian nena kanin biak zo nu lok khan pathian rin omzia ka mu chun zom ngala kapa min hnol to tu khan aril ru thakin poisa tle min ron thon le tanta a bobi nen kanin kar chiat to wangin kan poisa tur chu asang ve in min ron thona hei hian na satakin min chok zang khai ani Dr. Elmai ina ka chenga hei himal som na satakani ani chu Finland mi ani a nula senior pasal nei lo ani ha doctor ani a arama hausataka thei ani lain retheite rongbol turin Bangladesh alo kala akutte chu damdoile glove amman na sata wangin ai allergy a akhemina pilpheng phunga na ati thei hle ma se chu ti chung chuan Bengali mi puite amangai em awangin athok lui tang thina ni ayana chuan athonin min tira eitur min pe a ompui anaya wangin ka thom na suk le eirong bol thlengin min ti sakvek ani lalpa chuan kamamo chau nilovin ka phulo thil thlengin min pe ani kumsang khat zakwa somkua thal lai ani a Bangladesh Bible Society ho tu pa Bengali mi le anu pui nen kanin chara chanchin te kanin hril nuwa anruala jinkul turin min soma ti chuan Sundarbans a zia chu ram hnuai moi ti na lampanin kan jin chuak ta a hei hi khovela alar hle a Royal Bengal Tiger te savom tele ramsa mak tak om na mun ani a tuile ramngo inzom na mangrove forest ani hezin konga hian thil makle nuisa thak tak katong nual mai avoi khat chu longa kan chuan lain longchunga chuan papakhat hi thu a man romak tak thir koile riam rei lo mel tak hi aphora mi pakhat hi a thutira a beng ek a kher sakta a ka thian pa hne na chuan ente so pa so mi thuak lak chu atumem ni avalo omve kati a ka thian pa chuan min nuya a teulo beng ek a kherani so anuam lutuk vati vero ati a lauchung chungin ka vati ve a kherzo meu chuan makkati hle ka benga var wara khovel thomri te chu aring ta sot hian ka ria ane voi khat dang le chu restaurant pakhata cho kan eya eitur him berni a karina wangin arsa chicken ka cha a ka eitan chi a ka thian Bengali ho chuan e khai avathak ve marcha tel hnem lutuk anti a kei chuan in vadoi ve Bengali te chu thakam turin niasin note ang mayalo min ni ti in kanui vela ma se reilo te ka kutaron sa a ka chungaron sa huama
kapuma asa thangal roi boka marcha kha alo tam tak takani annu reilo te a kapuma ron na a ekin lam kapan vata ma se an ekin chu mau manga siam abanga tan po na thel thia chok phialo ni a an hnuai chu khur thuk takani a ui takani ron nong chi rang pangang le khawten om tak tak an tam em boka Sundarban sa zunna le ek na man chu adventure ating hial ane Sundarban sa chuan ko ranga ka testimony ka soi thiana baptist ko rana te kan kala anni chu doctrine an khir hle a ma se anin khomero anuama khuang tapla le harmonica nen darkar tam tak an zaya an lam thin chuta chon 7-day adventist ko rana kawa in khom vele a member som panga atanga som ni vel chawan ni ka testimony ka soi zo a an pastor chuan thu asoya bengali tong kala thiam lowa wangin enge asoi ka hrelo ma se ka tharau hian diklo atitlata he pastor hian pathian thu diklo wa zirtir ni ti ka hret hei ma se tong ka thiam lowa wangin ngoi ringin ka chuaka zanlai ani a kamu hil to a lalpa chuan min ron kova lo chuak ro ka thova pona ka chuaka ka thian pa in min ron mu a afsin khongai kaldon a hlau omania sakai baknayan tamania ati a ma se pathian thu oi ka du awangin flashlight po keng lovin aram hnui thima chuan ka kal zela tuyom na hmun ka thenga lalpa chuan thuro ati a lalpa chuan afsin ka man thei turin in pelovani ati a engwangin mo lalpa ka ti a tharuk chung herama hiani to a ma se antong bengali zir turin ma ilamia lo ati a lalpa herama hian ka reidon hlinem Canada ka kalvat dona engwangin nge antong chu ka zir kherang ka ti a lalpa chuan i reidon emo don lovemo tharuk chung khan ilulul wangin bengali tong izir du lova voina khan 7-day adventist biakina khan thudik lo an zirtir ti ishria a ma se tong i thiam lo awangin thudik i hril thei lovane ilulul na awangin ka hmang thei lo che ni ati a ka in thiam lo hle a ka zaka lalpa min ngai dam ro ka lululani idu ang chuan min hmangaro ti in ngai dam ka dila lalpa chuan ka ngai dam che vamutoro ati a atuk zinga ka hara ka thiam te ka hmu chuan chibai ule vo in enge kan ti ang ka ti a ka thian pa chuan makti mel takin min ena afsin engtiklai nge bengali tongi thiama ati a engmo ka ti a tuna khan bengali tongin min bialom engtiklai nge zir ati a mak ka tilutuk zan khat thil thua pathian in bengali tong min thiam tir alone ka tong apai deuh mai thei ma se ka soya pian an hrethiama an soi ka hrethiam vek boka hei hi pathianin ama ta na ka in pek na awanga min pek ane tichon 7-day adventist biagina chuan ka kal le a an tong nge in pathian thu dan laka zalen na freedom from the law ti thu puin mangin ka zirtir thei ta ane pathian chuan atana kanin pek phot chuan kan tlin lo na te min mu kan sakin thilmak atithin ane Sundarban sa kan cham lai chuan Hindu khopak hata chanchin thrahil turin aruam manna kan siama chu khua chutu man isua chanchin an la hril ngai lo ane chumini zinga chuan Bengali Christian te chuan afsin sanga man turin ilokal ve du em ti in min soma ke chuan sanga man dan ka thiam hleinem ni saknuaya ngakoi chi reng ka peilo ka ti a anni chu annuya chutiangin kan man ngai lo kan kutlongin kan man thin an ti a luikianga chuan dil chu alo oma chuta chuan sanga cho an the a sanga an lo kala lenin an danga tuichunga chuan an zuang lu ta bengcheng an siam vaka sanga hlau tlan che chu an kutin an man mai thin ane keipo phur takin tuya chuan kalut ve a
reilo te hnua ka ke artui hi thil riam takin aron chuka a thim ngal hle maya ka ke kalaka nga aron chuk non le a asaham hammai anna lutuk engina mani min chuk kati a bengali ho chuan min ron buai pui vata tui chunga chuan an zuang lu ta rule sei tak fitli fit nga vela sei hi an ron man chuaka chu rule chu Sundarban sa tui rule lau le tur chak tak alo nei a ka thian te chu an mang ang ngal veka I've seen damdo in kan pan fatangai he rule hi atura chak lutuk ithi theyani anti a ke chuan damdo in kan pan chuan zanina hindu khua kan rong bol tur kha engtin nge ni don kati a anni chuan theihil ro rong bol thei kan ni to lo inunna ader thong lutuk anti a mase karil ruwa bible chang pakhat alo langa ngai te u rule te khomwal kai kuang te ara theina thu ka pe chewa engma in atina top lovang che u luka bung som chang som pakwa alo langa kathian te hna chuan damdo in kan kal don lo lalpa rong bol tura lo kal kani a rulin min chuk wang motin ka thul don lo pathian hi athua arin omani chuan min veng hiamang arin omlo ani ero chuan thima ila poi ka tilo pathian to thei rong bol ai chuan thi ka thang zo ka ti a ka thian te chuan makan ti hle ka ke chu savura darkar chan vevel chu anna hle ka ke artui bula chuan rul ha in achuk na hnu patni a oma avung de boka ma se darkar chan ve hnuwa chuan ana chu are tiala ka thita em lo ane ti chuan hindu kholam pan chuan ke in kan kalta zo ka konga thui hle a mi te kan zo ta solai thingkung so ni mai an ti zela chu thingkung chu kan thlenga khua ala om chuang lo midang kan zo le a solai thingkung so ani mai an ti le a fiam thu in bengali ho tongkam thingkung pia che ti hi mel som paruka hla ti na ani hi kan ti a kan nui hova khua chu zana kan thlenga hla kan sa a chanchin tha kan hrila mi puyan lo pung khoma kan kal lu tir khan khoko thlera papakhat chir em mai apum puar vek hi khuma an lo muta thimai tur ni in beisena aum to lo ane ka testimony soizo a chu pa bula chuan kan kala kan tong trai saka kan tong trai zo chuan thilmak a thlengta khapa tho theilo le kal theilo kha aron tho chuaka akala kan bula aron dinga mi puita chuan makan tilutuk chumi zan chuan chu pa chuan isua apom ve ngala kum khat nuwa chanchin kan dong le a chu pa chuan baptisma achanga a hnuwa thi tho ma se a thi ma in chu khua chuan ko hran adin man ani keipo rul chukna chu engma katur zui lo thil magdang le chu kum kwa kani atangin ka keru hi ana a doctor ten ti nga ina an shelo ma se kharulin min chuk nu atang chi khan ka kena thin zong kha abo veka vo in thlengin anale to ngai lo pathian in rul tur mang khan kanat na hlui tidam ta jok ane pathian chu athua arin oma pudu prisona min tha tum tu te laka te bangladesha min suam tu te laka te rul tur nei laka te min veng him zel ane daka kan kirle a pastor asa hnen a zirtir na ka dong chun zom zela chuti lai chuan bengali tlangwal pahni kajol hindu background le pintu muslim background te nen chuan arong bolin kanjin kual thina thil pakhat thlenga oma pintu pa chuan afapa in islam aphat san ni in aring hlela eid al adha in thoi kut mang turin ron ho nge yang che ilo ho lo ani chuan mi ron tirin karon man tirang che ti in avawa pintu chuan a hlau hle ane achan chu an khua kustia chu muslim kulpui mos lian tak omna le sa kho zirtir na mun pui ani wang ani a ho chuan tha ani don ti chiang ani zan khat chu pintu tan kan tong trai hova
zing lama lalpa chuan min ron bia a afsin pintu rualin kalvero ti a pintu hnena ka soya ani chuana oilo afsin a theilo bus ticket a to lo khatam tak liam ta khana full vekto keipoin mana ka book to alom ba ka ilo kalve chuan an that veang che ti a ma se pathian o ka riat chiana wangin vazong chin hrim ro ka ti a pintu chu phur lo takin bus ticket counter a chuan a vakala itma in si druakala mialim ti in a zota clock chuan pakhat chi a chu po Thursday ya chau ati a pintu chuan mak ati hle a ticket nei sa ne nan en chuan chu si druak chun chu abul chi alo lani zuya pathian in kal turin min du ti achiang ta ane pintu te in kan thenga apa muslim khir tak chuan min lo dong songa muslim ini empty in min zot ngal chata ke chuan fing takin ka changa a ming maya muslim nge muslim tak tak chu enge pathian nung pakhat chawa ring tu tele athu oi tu hi muslim tak chu ani katikwal ta du a apa chuan min chi baya in chunga min hruai lu ta a ma se pintua pa chu a melangui hle a katupa te patni andam lova santen an veya an thitre pani ti a ke chuan kan tong trai sak theyangem ka ti a pintu chuan ka bana min pota afsin ti su isu minga I tong trai chuan min that nga la ni mai ti in a hlau hle a ma se a pa chuan poi ka ti lo tong trai ro u ati a room thim taka note pahni chu an mu a an zoi vekto pintu nen chuan an lua kut kan ngata isu mingin kan tong trai ya kan tong trai lai chuan thilmak a thleng room chung chu aron eng pupa light chitura omlo kan men chuan note pahni chu khuma an lo dinga andam vekto pintu pa chuan a hlau lutuka kotlai thlengin atol nunga heng mi te hi tu tenge engtin nge tiang hian an ti thei ti in a khur hloka chumizan la chuan mei thai pakhat alo tlan lu ta ka fa pa kumsom ni mi a thi tre pa doctor ten be se na a lo an ti khonga in min lo tong trai sak vero u aron ti a kan vakala a fa pa chu thi chuakin a khu a azun le e ka thi chuak bokane mei thai hne na chuan keini chu mi hring mai kan ne ma se isu mingin kan tong trai yang ifa pa adam chuan isu ti damani ti ipuang chuak ngam angem ka ti a o ka puangang ati a kan tong trai sakta a atuk chu zir top ni ani a it ma chi ani mi pasang thum chuang in khom na mosque a kan kala thi ka in ring sa a ma se pathian in soi tur min thil tat si ani mosque chunga chuan tha kala a an thin rim hle a hei hi mun thiang hlimani hi an ti a meka a ka ba a in a thiang hlim em ni ka ti a ai ka ba chu a thiang hlim ber an ti a ka ba thalak po khovela adar chuaya in mosque thalak hi poi in ti em ni ka ti a an ngoi ta a thu ka soi ta a u nau te u Abrahaman afapa ahlan thu kan soi thina tunge ahlan kha Ismaela nge Isaka kati a mi pui chuan Ismaela ti in an ava Muslim ta chuan Ismaela hla nangin an ngai ani ke chuan anilo Isaka zo kani Ismaela chu Hagari fapa ani a mei chenau pangjok lakami ani putarin nula laka fa ani chu thil makanilo ma se Isaka chu sari Peter fanei thei to lo laka piangani chu thil makani pathianin in thoina aphu chuan alhuber afapa maktakalo piang Isaka kha aphu tani kati a mipuyan thin rimta thadro u kafir anni vahlum ro u ti inan ava min huala min tha antumta a pintu nen chuan kan hnung kan in si a lalpa an thil ti hi an hrelovani ngai dam ro ti in
Stefana trong trai na ang khan kan trong trai ta a chuti lai tak chuan mei cherual an ron tlan lu ta most chunga hian mei che lu thiang lovani a masa bera chuan mei thai nimena kan trong trai sakha aron tlana khoi su u khoi hlek su u pathian mi te an ni hi aron ti a nimina ka fa pa thi turan trong traya avoina chuan luya chengin a hleule to asin Isua na ti damani Isua mi te an ni hi ti in a ava mi pui thin rim chu an re ta thria pa hruai tu te chuan cher an ron la a pona min thutira ani chuan damlo kan ron hruaianga in trong trai sak ve turani an ti a chumini chuan mi za somnga chuang kan trong trai saka min tha tum tu te ngei khan cho eya te min som ta zo ani pin tu ne na mo sakan kal kha mi hring mi ta tanga thir chuan thi na ani ma se pathian in kal tura min tir tlat awangin kan kala kan him ta ani hei hian abrahaman afapa isaka ahlan don lai kha min riat chu tira pathian in abraham hne na afapa nei chun hlan turin ati a mi hring ngai tu na chuan thil om lo le a thlak takani ma se abrahama chuan thu oina in a hlana isakan kapa khonge halral thil hlan tur beram chu ti a zo khan abrahama chuan kafapa pathianin amatan beram chu angai tu chop mayang ati a kha thu oina khan nakina pathianin ama fapa Isu Krista khovel sual phurtur beram aron tir turzia alo entir lok diam ane keile pintu a point thil pakhat kan zir chuaka pathian thu oi hi achang chuan thil a thlak mel tak ani thin ma se kan oi phot chuan pathianin ma hruaya kong a hong thin ane hemi tum hian zirtir na ro pui tak kan donga pathian ta na thil ro pui ber chu ko han lian din te member makta duai nei te le khabular ziate anilo athil du ber chu thu oi na hi ane isua meu po in keima du zong ti tura local kanilo mitir tu du zong ti tura local kani ati a crossa athi na tura po khan ka thu ni lovin I thu ni zog ro se ati ani kha daga kan kir le a kan thil tonte ko shana kan hrila kan hlim hle ni khat chu in khom turin ka kala poisa ka nei tlem hle a taka somni chia ka neya Dr. Elma ite ina tranga biakin kalnan rikso chuan anga ya rikso chuan man chu taka sari ani a biakin ka thlen chuan taka som pathum chia ka nei to ani tholom khon hun alo thlenga lalpa engsat nge tho turin min du ti in ka zo ta lalpa chuan avain ati a engtin mo lalpa taka ruk ka tho anga honan taka sari ka khe kang chu ka ti a nilo avain ka du ati a ole lalpa ani chuan ke in ka ho mayang ka ti a rikso chuan lo chuan dar kar thum kal anga ya khuwa thim to si a hu phur om hle ma se thu oi ka du awangin ka poisa nei chun taka som pathum chu tholom ipa chuan ka thak ta vek ane kalu ka kuna ka khupa ka kiu ngatin ka tong traya lalpa kalome I thatna hi avaro pui em ti in lom thu ka soya chutia ka tong trai lai chuan ka kor hi aron chetatin ka hria a ma se enga ma ka ngai lo kamenga ka ipte ka hanzen chuan taka somnga no thi alo oma khoya tanga lo kalnge ka hrelo kabula tu ma an thulova min petu an omlo pathianin ka taka sari mamo na kha allet sari in min vurlet alo ne hei hi kanuna ka vong nung reng thin pathian thu ka oya a thu anga ka kala piengin a voi khat ma ka in chir ngai lo a chang chuan a har thina a hlo oma a thak mel thin ma se a to pa chuan mal som no le hlim na ani zia ane ka in chir na om chun chu pathian thu ka oilo chang te chau hi ane Bangladesha ka tang khang hi van duina emo ka ti thina ma se tu na chuan mal som na ro pui berani ti ka hreta
atira khan United Nations nena refugee angin kein registera kanu le pa Canada a an to awangin thathum atanga tharuk chung velin kan kalve thei ka ring ane a ma se kum khataliam nu po in kan la renga tuna chuan hre kati to lo a chan chu Christian thatak tak tenen kanin koma pathian nai ka zirna sat tha emani daga a hian iragi papakhat Abbas anen kanin chara kat nam ane a Iraq sarkarin kat ho ati du da awangin Irana Atlantia ane Abbas hi mi maktak mai ane a Iran le Iraq in do lai khan achangin Iraq sipai athata anbenga zai tha a achangin Iran sipai athat le a anbenga zai tha le thin tual tha hinga ya aneya annuna rong hle ma se le lama chuan mi khongai thei tak mai ane a India rama drugs azur thina chuta a hlo chu Iranian rethei tlan che ho tan asem ral le victrin ane Robin Hood ang mai ane kele ka thian te chuan Abbas nena isu chan chin kan hril thina ma se abeng khon du lo afsin ka thil to te awang hian pathianin min ngai dam thei to lo tual ka that nem lu tuk to ati thin zan khat chu Abbas atena cho kan ei khoma zan are nuwa chuan kan tong trai hova ka tong trai top lama chuan tharau thiang hlimin min lu a tong hriat lovin ka tong trai ya ka tong trai zo chuan kamenga Abbas chu mak tilu tukin alo meng phok na samaya afsin kha tong kha khoya tang izir nge ati a eng tong mo kati a tuna khan kan nam tong dik tak Kardis tongin I tong trai alom isu afang na thu hlir isoyasin khoya tangin nge I thiam ati a keichuan Abbas Kardis tong ka thiam lo kha tong hriat lovani kha pathianin itana athil hriat tir du che asoyani chu kati a Abbas chuan pathianin atong nge ya abia ka wang khan mak ati a anuna danglam ngal veka chumi zanla la chuan isu chu apom veta ani daga a koshan International Church kan nei hi adang lambi khle a member tam jok chu aramdang mi foreigner missionary alo kalte anni a anrama chuan hausa takin an thei ma se Bengali re thei te tan an nun an hlana kan koshan chu in khom na mun satlia anilo chung ko ang tak kan ni tu man hei hi kata an tingai lo kan nei ang kanin trauma kanin mangai tona tirko te thil di bu a koshan masa te nun nen khan ai nang chia ani entirnan American nu pa school en kol tu te chuan anram nuam takal sanin Bengali no pangare theite zirtir turin an hun puman manga military officer hluite po in an pension le hlo sang taktekal sanin isuatan an ron kala heng mi te nuna ka mu chu mangai na ani isu an mangaya wangin mishing an mangaya inin mangai chuan mi zongin ka zirtir te in ni ti chumia chuan an hria ang zohana bungsom pathum changsom thum panga a asoi ang khan he mangai na hiani daga ko shanti chak tu chu ke Muslim background na tanga local tan chuan hei hi Christian te nun dan pa ngai ni tura kalo ngaya tun nuwa North America ka thlen nuwa ko shan tam tak chu he tiang hi an ni lo ti ka ria a mak ka ti hle ani daga ko shan te kha tlang chunga khuwa an ne a an eng a thuruk thei lo ani pathianin min zirtir chu mani masial na chuan malngoi ngoi na thlena pathian ngai sakna ero chuan mangai na le chungkua min pe ani daga a ka hun man chung hi university thaperakal ang kane pathian rin dang te thu oi na tele mangai na ka zir chuaka Canada akal turin ka in peita ani zirtop ni zan khat chu biakina kanin khoma Bengali tlangwal pakhat kumsom thum borvel middel hi tiang holin alo luta in khom bana tong trai na hun kan man lain alo kal na ya
eng tin nge kan tong trai sakang che ti in an zota pian tirata middel kani a khonga in mu ve kadune kamita var theinan min tong trai sak theyangem ati a keichuan rang takin te reng mai isuan middel atidam thriena voina po atidam theiche lom kalo ti vata kanin khomna chuan doktor pakhat alo tel ve a ka thu soya khia chuan min lo dang vata afsin inti mual pho ma in ka hrilang che he pa hi pian tirata middel ani a om zia chu amit zung le a thuak in zomna a chatti na ani karen hrui a cha chuan eng a chhi theilo ang che hian he pa hian eng tika ma khuwa a mu thei to lowang tong trai sak lo a him zok ati ke chuan doktor mithrui le thuak na tho dan chu ka hrelo ka hriat chun chu zakopa bunga chang som pali le chang som panga thu hiani inzinga dam lovan omem ko ran upa ku tir sela anin lalpa minga hriak noin achunga tong trai ro se tin rin na a tong trai na chuan dam lo chu a chan damanga lalpa chuan ani chu a kai thowang tin thil alo ti sual to chuan ngai dam sak ani ang kati doktor chuan a lu thinga min ti mel le middle pa chu kan huala tong trai na toy te le point takin kan neya lalpa ifapa isu krista mingin he pa hi khoila amit ti var sakang che kan ti kan tong trai zo chia chu middle pa chuan he ka mu thei a phe deva ma se ka mu thei ati tamaya biakin chung chu hallelujah le pathian chu fakinom ro se ti thomina khat ngala football matcha goal an thun ang main kan outdoor tur mayane doktor ero chuan ala oilo mi pui chu beng daya lo ngoi lok te u a mutak tak lovang kan fia don ani ati doktor chuan middle pa ma a chuan a kut zung tang pali ati pira kapu kut zung tang engzat ngei mu ati a chan thei aring lo hle chota middle pa chuan pali ati doktor chuan mak ati lutuka akuta ena pali alo ti pir tak taka doktor meu po in soitur a shelova pathian thil mak ti chu apom ve ta hle ani he thil thena tang hian karin na achak sota isu mingin engkim ati dam thei karing hetlat to ani nirei lo te nuwa thian pa pakhat ina kalenga chuta chuan pa pakhat lekha thiam tak pian tirata middel bok hi ka mu phur takin thian pa karmasa khan kaushana middel pakhat isuana tidamasin nangpo atidam theiche ni ti in ka hrila ka thon thu soilai chuan chupa chuan sap tongin IC alo ti ke chuka phuzoka ka zuang thova hallelujah lalpa kalome kati chupa chuan I nilo IC atile o isuana tidam che ni kha hallelujah katile ai ka soi omzia chu ka khet hiame kati na ni chu ati ka zak lutuk chu khuk chema khuk ral dei ka cha kane khati hun lai khan bible le bengali ho tangin english ka sirve chawa ICT hi ka mu ti na mai ba ka khet hiam I understand ti na anitel ti ka lo shet mi lovani ka zak hle ma se ka tong trai sak ta thova van dui thak takin he pa hi chu adam talo ane mitam takin min zo thina engwangin nge bangladesh ang ram re theya hian thilmak athen fothin canada te USA ate athen khat em ti in achan na chu mamo na wang ane bangladesh a chuan mi an re theya doktor pantur po an nei lova damdoi aum heklo chu wangin an dam lovin ti thei dang an nei lo pathian hena in pumpekin an tong trai top thin ane chu in nga na pum hlum chuan pathian atiloma a chang thin ane khothang rama ero chuan insurance kan neya hospital thatak kan neya pathian kan mamo lo kanin nga na adang lam miau awangin thil makpo kan mukhat ani
ma se hei hi ka zir chuak ani thilmak miracle hi tur ani lo thilmak ti tu pathian zok hi tur ani Isu hna khan Farisai te khan thilmak mu andila Isu na hau ani kha lalpa tong trai na po hian thilmak min mu ti ro ti om lo I ming za om ro se iram lo thing ro se ti ani zo kani pathian choi moya a thu kan oi phot chuan a tul huna chuan thilmak chu alo thleng mai thin daga a ka hun man chung khan she om tam tak tuar ma ila pathian rin om zia le a thil ti theina ka mu awangin ka in chhir ngai lo ani tuna china chuan lalpa buaina lian tak ka nei ti to lovin buaina te u pathian lian tak ka nei ka ti to zok thin ani nikhat chu Iranian thian pakhatin afsin honan dollar kamamo a benga buaipui chung hi arei thin si a min ngai tu sak theyem ati a missionary thian pa ka bia a ani chuan taka Bangladesh poisa amamo ve chi boka anin kara ka palaya maktak main poisa anin thleng na kara chuan dollar za som nga lai mai ka hlepa ka pele dona ma se missionary chuan ai I ha manani kha neiro ati tatlata ti chuan missionary tele Iranian te in kara poisa thleng sakna currency exchange ka thok ta a beng ai re thazok ka petheya tin in chung hima kan ti awangin ruk a hlawom lo boka pathian in mal min soma poisa ka nga ta hle maya ko shan le re thei te ka tran pui thei ta ani pathian chuan ka momo chau ni lovin midang tran pui thei na tur khop poisa min peta ani ka u bobia ka ngai tu a asual na te kha ka huwa a ma se tu na chuan ka hmangai to ni tin ka tong trai sak thin ani nikhat chu Dr. Elmai ina alo kala ga chuan lu ti ra hre hle a ahma a TV alo ti chiat to awangin lu ti ro apoilo ka ti a kan ti ti a tlai lama chuan bobi ka tong trai do na min trom pui du em ka ti a te reng mai ti a kan tong trai a rei lo te a bobi chu chuata thing thi a atrap zoya afsin ka chaw to ani pathian ta na nun ka du to ati a kan una vin kan trap du na kan in ku a pathian in ka u chu aron hruai kir le ta ani bobi chu kabula aron cheng ve ta a Bible azira English azir boka athian hlui zu in mi te akom du to lova anun ain thak dang lam na sahle ani kapa po in kan una wa kan dun le ti ariat chuan alom ema bobianun athata vek ti ariat phei chuan he Isu hi alo sual vak lovani don hi ativeta hiala pathianin ka chung kwa min pekir le ta ani kumhni le achan ve Bangladesh kan nuwa Canada a kalna tur visa kan muta a mit tuinen kan thian Bengali Christian te chukan thla liam ta ani atira kha chuan North America akala Muslim sa khoshil dar turin Iran ka chua san kha ani a ma se pathianin kong danga min hruaya Bangladesh a min hruai lu ta chuta chuan a hmangai na te ngai dam na te le rin na dik tak te min zirtir ta zok ani nangpo inuna kong koi a umani chuan lungai su pathianin kong thazok arwa man sakche ani pastor asake na le mitam takin kumsom ni chungot afsin ichanchin hile khabua ziakaro ti in min nor thina ma se ka du ngai lo achan chu kapian tharni khan sualna atangin ka zalena ka zang hoka ma se kha thil theng ve satli mai ani lo ti fia ka du a Isu min chandam na kha atak ani a kanun athak danglam tak takani ti fianan hun kamamo ani tuna chuan kumsom ni aliam ta ka sual na kha Isuan aphel taka alo kir le to lo ani chu wangin hele khabu hi nangni chhir tu ten pathian nung in riat chian thei nan ka ziak ta ani khovela hian Isua soisel na tur aom lo anun te
azirtir na le mangay na le athil makti te hi tu po inan ngai sanga ma se Isu ming ti chetu chu ahnung zui tu Christian te hi kan ni thin Isu ming in thil sual kan ti a kan nun amoi lova ko ran chu sum don nan kan manga hei fang hian mitam takin Isua an hlat pha thin ane khoi muna po kalila mi ten min zot thin I've seen Isua I mua eng ang mel nge aput amit rong kha enge te an ti thin Bible a hian Isua mel lan dan ain ziak lova kei point ka ziak lang du lo a chan chu a mel ayen anung changle a thu hi a poimo zok wangani ma se amit chung chang hi ka hilang cheu Isua mita tak ka en khan rong soitur a omlo amita chuan min pot luta manga ina tui fin riat mong nei lo le top chin nei lova min hruai luta chuta chuan khongai na lainat na ngai dam na le hlim na akhatane amit meng chu manga ina top thei lo ane hele khabu ka zia chan chu he manga ina hi in chan ve thei nan ane katan chuan nun hi Krista ane a thi po lok na ane lalpan malsom chewro se thir tu le ngai thatu du tak te u angai nom inti venge ka be se ane tuna hian afsin Javid chu Vancouver Canada khosa in anu puire afate ne nan cheng meka Cyrus Nation Ministry dinin satellite TV le internet mangin apian na ram Iran le Middle East pumpui nena Isua chanchin a hildar mek ane mani loka Dr. Hormos Shariat chanchin kan ron ti chua to nen khan an rong boldan ain ang le Dr. Hormos kha scientist hiam tak ane a afsin zavita ero terrorist ril rupu hlap tak ani thin ma se pathian chuan heng mi rang hlak te hi manrua mangin Iran ram thim chun eng tur le Muslim makta duai tam tak Isua ne na hruai thlen nan a mang tangkai em ve ane voina hian anni patni le Iran ram hruai tu dang te hian man rothumun satellite TV le media kaltlangin Iran ram sarkar khir tak ngoya cheng te nena ngai dam na le mangai na thu an thon lut churane Open Doors report in a tarlan dan chuan Iran ram hi khovela ko ran punchak berna ram aloni ta hial ane